abana banje, ndashimira abana banje iyo bari baramvujije tako batagize, nageze mu byuma bikomeye, cyuma ukamuryama ukagira ngo uri mu isanduka citwa emeraye yeme unyariko bati noneho gahiri naryo ni isanduka nti simfuye uko, ariko gusa kwari kugira ngo barebe ubuzima bwanje. Ndashimira abana banje iyo bari abakwe banje, ndashimira mama ya Ryan umukazana wanje, pastor waduhaye umukobwa mwiza, umukobwa w'umutima w'ubwenge, ndabishime kandi ko ndabivuga kuri kamera, nukuri mwaduhaye umukobwa mwiza, Imana iguheze umugisha. Hanyuma rero tarambaguje, murabona ni mu kanisa rya mu gatondo, nari nyifuze intervention mu bayumbe nibo mbarizwamwo, tube nkabashima Imana bukeye kuri ndikanga cyane. Nari kumwe n'abavandimwe ija mu cumba na mama yarahari arampumuriza arambwira ngo ihangane, yemwe nukuri Paul pastor Paul tuzamubona, Naomi tuzamusanga mu ijuru, umwana wacu yagiye tumukunzi. Bene data itorero mwese ndabaha Paul, twabuze ikintu gikomeye, nta muntu utarababaye tawe, twese twarababaye, n'abaririya bose barababaye, baratangaye, bari kwaguma bavyerekana, twahuye n'isi ariko nta kundi ngo yimbuto yeze ngizisarurwa. Iyo wateye ibigori iyo byeze uzubisarura ukaza kubijana nyine ukabikoresha. Hanyuma hari umushitsi umwe wasabye nawe gushima, reka dusabe mu matrezore mu kanya gato nawe kugira ngo tuje mu zindi gahunda. Imana we itarondore ai naza kureka andagare aza kuramishiniza itarondoreka. Hallelujah, 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 hallelujah. Ntabwo azatureka ngo twandagare, azaturamisha ineza yiwe. Imana ishimwe. Amen. Naje kubaha Paul, ndaheza Paul itorero ryose, ndaha Paul umushumba mukuru ari n'amanyana yanje Paul cyane. Ibi bintu zabaye atariho ndi, nari nazindutse ariko naje nari ngiye kwivuza, nararwaye, ariko Imana ntabwo izareka ngo twandagare, izaturamisha ineza yiwe. Imana ishimwe. Nukuri nari mpamagaye umwana umukwe wiwe, ndamuhamagara nyine nari ngiye kumubwira ati nagumeje kuba nabi, arambwira ngo mama ngo banzure kibuze use wowe ntuwamenye igitangaza cabaye. Nukuri ndikanga cyane, nari kumwe n'abavandimwe ija mu cumba na mama yarahari arampumuriza arambwira ngo ihangane, yemwe nukuri Paul pastor Paul tuzamubona, Naomi tuzamusanga mu ijuru, umwana wacu yagiye tumukunzi. Bene data itorero mwese ndabaha Paul, twabuze ikintu gikomeye, nta muntu utarababaye tawe, twese twarababaye, n'abaririya bose barababaye, baratangaye, bari kwaguma bavyerekana, twahuye n'isi ariko nta kundi ngo yimbuto yeze
ngizisarurwa. Iyo wateye ibigori iyo byeze uzubisarura ukaza kubijana nyine ukabikoresha. Rero Naomi ni imbuto yari Yese. Rero nkaba naje hano kuba Pole, siho narindi. Murabizi ko turi inshuti, nkunda rino torero cyane. Ni igice kimwe ni hano kiba. N'abana banje bamwe nkaba mama Ryan ni hano barerewe. Imana ishimwe rero. Cyo kivuyeho reka kandi naje nshima Imana. Ndashima Imana kubwo ngihagaze n'amaguru yanje, kubwo nkiri muzima. Bene data, hari igihe uzura n'ikibazo wamara ntuvuge. Nukuri nahuye n'ikibazo sinavuze. Umuntu gusunzi n'umuntu nkunda. Yazaga ndeba gusa yareba ingeneza. Mama Samazi umunsi umwe yarambaje kwa Siyoni. Arambaza mu materezo ngo nigute wabaye? Nigute wabaye mu materezo? Namubwira ngo ntako. Kuko nyine ntivyari ngombwa ko mbivuga. Cyari ikibazo nyine nahuye naco. Bene data, ndashima Imana kuko nongeye guhagarara ku maguru yanje, nkaba nkiri mu rugo rwanje, nkaba nkiri mu bana banje. Ndashimira abana banje iyo bari baramvujije, ntako batagize, nageze mu byuma bikomeye, cyuma ukamuryama ukagira ngo uri mu isanduka. Citwa Emerayi. Yeme, unyariko bati noneho gahiri naryo ni isanduka ntisimfuye uko. Ariko gusa kwari kugira ngo barebe ubuzima bwanje. Ndashimira abana banje iyo bari abakwe banje. Ndashimira mama ya Ryan umukazana wanje. Pastor waduhaye umukobwa mwiza, umukobwa w'umutima w'ubwenge. Ndabishime kandi ko ndabivuga kuri kamera. Nukuri mwaduhaye umukobwa mwiza. Imana iguheze umugisha. Hanyuma rero tarambaguje, murabona ni mu kanisa rya mu gatondo. Nari nyifuze intervention mu bayumbe nibo mbarizwamwo, tube nkabashima Imana bukeye kuba nkibasha gusirimba. Nyageze ahantu nkamananirwa no kwiyegura gutya. Nararwaye seru sihoga wari uri wewe. Nagiye bwa mbere iriya nsiga nawe nanje ngo nyumva waragize ikibazo, ariko ndashima Imana ko wabyaye kandi ukagaruka no mu rugo. Imana ishimwe. Serugo arabizi niyo ndwara icabinteye ni bibazo nyine nyari nyagize. Serugo arabizi bingiraho ubasha, ariko ndashima Imana ko Yesu ari umwami kandi ntazatureka ngo twandagare. Haleluya! Twese Imana ishimwe. Jina la Yesu livume. Amen. Haleluya! 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 Imana ibahe umugisha pfa mudogo wampaye. Imana igweze umugisha. Murakoze cyane. Noneho banza wicare mukanya ndaza kubaha igisirimba. Nta kibazo, n'umwana n'umubyeyi ntaco bitwaye. Hanyuma reka duhereze korali ya Emmaus duhindira imwe bapfundura ibiseke dutanga amaturo nibigira 10 ababizanye. Rero ni karibu. Twiyegereje, hari abantu twibagiwe kwiyegereza. Twiyegereje abantu bagendanye na Pasiteri Noah, aho bicaye nabo turavuze ngo begere n'Imana yo mu ijuru bahereza umugisha. Murakoze cyane. Ntabwoba nzogira esangundiriye. Ntabwoba nzogira. Ntabwoba nzogira esangundiriye. Ntabwoba nzogira.
Yeah. Yes. Walitumia sadaka za wanyama. Enzi za kale watu walitumia sadaka za wanyama. Enzi za kale watu walitumia sadaka za wanyama kwa ajili ya msamaha wa dhambi zao, kwa ajili ya msamaha wa dhambi zao. Enzi za kale watu Yes. yaritamuruye umwijima urahunga, inkingi y'umucyo ihagarara urugo rwanje. Yaritamuruye umwijima urahunga we, inkingi y'umucyo ihagarara urugo rwanje. Yaritamuruye umwijima urahunga, inkingi y'umucyo ihagarara urugo rwanje. Yaritamuruye umwijima urahunga, inkingi y'umucyo ihagarara urugo rwanje. Yaritamuruye umwijima urahunga, inkingi y'umucyo ihagarara urugo rwanje. Ndasusuruka shiraniweho, nazagira ijambo kwawe mw'ijuru. Ndasusuruka
ijambo awe n'ijuru asusuruka asusuruka shira imbeho azangira ijambo awe n'ijuru ngwino papa ngwino atukuza baba mire tuzamure cyora cyima Yesu atukuza mureke dutere rero tuzumvikanyemo timusakuza atukuza twikirize ko turodumya wikirize gusa tucurange atukuza atukuza baba
Bwana Imana tukuza baba. Ahimidiwe milele Bwana. Maria Imana ibahereze Magdalene. umugisha, mwicare